Wagatano kiumia kihituku munene wa borithi Douglas Kanja hamwe na munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI Mohamed Amin nimang'athirie gwikinyia igoti-ini niguo kuheana riboti cikonainie na kunyitwo migwate kwa anake atatu kuma mwena wa Mlolongo riria rita ria gatatu okwaga gwikinyia. No riu Kanja augite ndari na thina gwikinyia igoti-ini no agieka uguo ihinda ria kinya na uthuthuria warika. Hapana, hakuna shida yoyote. Na wakati ya kufika kotini, mimi mwenyewe nitafika binafsi na tutakuwa na nyinyi pale, si kweli? Na nitasema hiyo maneno bila nimesema hapa, sio? Mimi nataka kusema hivi, investigations siko at advanced levels in all reported cases of missing persons. Akiaria ari mwena wa Diani kaunti ya Kwale thutha wa kuhingura kigomano kia maabitha a ngathi cia iguru, Kanja augite uthuthuria wigie ciĩko cia unyitani migwate wi matina ma muthia na wona uthuthuria warika ekinae aria matafanĩtie ciĩko ici ni megutacukirio ikinya. Mimi mwenyewe nimepeana maagizo ya kwamba those investigations nataka zifanywe vizuri na ziweze kumalizika. Jabazi yote ambao anahusika na hiyo mambo akamatwe na apelekwe kotini, achughulikiwe kwa mujibu wa sheria, maana nchi yetu iko na sheria. So hapo ndio sisi tuko, na wakati tutafika wale tuko tumecheka tutawajulisha. Kugerera wakiri Paul Nyamodi, Kanja na Amin ni maikitie ihoya kuri mucirithania wa igoti nene Chacha Mwita athengie riathani ria kumoria mekinye igoti-ini niguo kuheana riboti ciĩgiĩ kũra kwa Justin Mutumbwa, Martin Mwau na Kalani Mwema. Ihoya-ini riao makiuga matietarĩirio mekinye na njĩra iria yagĩrĩire. Mucirithania Mwita riu agitanywo gutua itua wa kana kiumia gĩkĩ. Deliver my ruling on 23rd this month at 11 a.m. in open court. The orders issued on 8th and reaffirmed on 13th remain in force until then. Anake makoretwo matekumenyekana kuria mari kwa ihinda ria mweri umwe riu.